li je rano da vas pitam za sljedeći album? Nije rano, radim evo upravo na novoj pjesmi, idem na radijski festival koji je u 6. mjesecu u Opatiji, a album namjeravamo, ne znam, možda u 7. mjesecu, 8. mjesecu da izađe, tako prilike. Dosta sam čitala na internetu i po forumima kada je riječ o vama i vašoj muzici, međutim vidim često se provlači pitanje i dosta vaših, da kažem, obožavatelja, obožavateljki vas često pitaju da li planirate da promijenite pravac neke muzike, da bude nešto drugačije. Da li ste razmišljali o tome? Ne, zaista nisam. Ne razmišljam promijeniti apsolutno ništa. Dakle, radim sa istim ljudima s kojima radim 13 godina. Dakle, to je Tonči Huljić, Vjekoslava Huljić, u principu uvijek više manje isti i aranžer, Remi Kazinoti, Fedor Bojić, njih dvojica mi rado, evo već 13 godina. Dakle, ne namjeravam ništa mijenjati. Ovo je jako dobro ide, ljudi to vole i čemu, nema potrebe. Ostavljate dojam kao veoma, da kažem, krhke i nježne žene. Da li planete i kako to izgleda kada je Jelena Rozga plane? Pa ja samo izgledam ovako, znaš, nježno. Ja u principu jesam jako emotivna osoba. Ali kad treba znam i podviknuti i udariti od stola. Pretpostavljam pogotovo to sada češće radite od kada sve manje više sami završavate. Pa, znaš šta, moram ti priznat da je koliko je god slađe biti solo u karijeri, puno je i teže. Ima puno više obaveza, puno je više onako stresnih situacija, imam fenomenalan bend, a ponekad, znaš, zovu pa kasni mi bend 5 minuta, to mene sve skupa iznervira, jer sam ja veliki profesionalac i ne volim kasniti. Ali nakon dobrog koncerta sve se to zaboravi. Na estradi ste skoro 13 godina, pardon. Pretpostavljam da je bilo psihičkih kriza. Da li ste ih imali i kako ste prevazilazili? Moram priznati, bilo je nekakvih kriza, ali ne tako, znaš, to traje jedan dan i prođe. Bitno je da imaš ljude, prijatelje, obitelj s kojima možeš porazgovarati i onda me oni dignu ovako. Da te se i ne sjetim, na prste ja izbrojim sve to što od nas ostalo je. Dugo nisam stopala, grijala na tvojima i već dugo tebi sam okrenuta leđima. Gdje si sad, stali kad dva, nasmijana, naslikama, da li znaš da te ne volim, čuješ i tebi govorim, proži se sve, žao mi je, a tako je, da li znaš da te ne volim, gdje je pukla to i ne pamtim, proži se sve, žao mi je, a tako je, žao mi je, ali tako je. Sve na svijetu mijenja se, na bolje i na gore, neke vatre dogore. Što ljubiš me u krivi čas, nije do nas, da li znaš da te ne volim, čuješ i tebi govorim, proži se sve, žao mi je, a tako je, da li znaš da te ne volim, gdje je puklo to i ne pamtim, proži se sve, žao mi je, a tako je, žao mi je, ali tako je. Ko vam je bio najveća podrška u karijeri? Moji roditelji, moji prijatelji. Naravno, tu su i ljudi s kojima ja radim i kojima vjerujem, Tonči i Vjekoslava. A kome možete zahvaliti najviše na dosadašnjem postignutom uspjehu? Pa znaš šta, kad bi sad krenula nabrajati ne bi nikad, nemamo toliko vremena. Ali u principu, prvo moram zahvaliti svojoj mami što me uopće, ona je zaslužna i kriva za to što sam ja došla u grupu Magazin. Ona je ta koja je nazvala Tonča Huljića. Ali naravno tu sam i ja koja sam, kažem, opet prije ponavljam, veliki profesionalac i volim ovaj posao i uvijek se trudim biti što bolja. Šta vas najviše čini zadovoljnim? Šta me čini zadovoljnim? Kad mi ide posao, ja uvijek kažem, naravno zdravlje je na prvom mjestu. Ljubav? I ljubav, ali
Meni kad posao ide, onda mi je sve puno lakše. Ja se osjećam loše na dane, ko bi sa mnom zamijenio strane. Moja vojska suza ranjena, još se nije povukla. I ja te sretnoga sanjam na dane, pa mi kapa samoća na rane. Kako samo mi nedostaješ, ni ne pitaš se da li smiješ. Ko led u kosti ljubav se uvukla, želja za tobom skroz me je dotukla. Kad bi bio blizu, kraj mene, jednu noć bez suza, duguješ mi najmanje. Kad bi bio blizu, kraj mene, jednu noć bez suza, duguješ mi najmanje. Koja vam je neostvarena ambicija? U principu nemam ništa. Sve što sam u životu htjela, to se meni u principu i ostvarilo. Ja sam zadovoljna, ja sam stvarno sretna. Naravno da uvijek može bolje napraviti nekakav veliki koncert, ne znam, jaz. To bi bilo sjajno. Ali potom, vidjet ćemo. Zašto niste dovoljno hrabri? Uraditi šta? Bungee jumping. Ne biste smjeli? Nikad. Bojim se visine. I evo za kraj, koja je, da kažem, vaša najistaknutija osobina? Iskrenost. Jako sam iskrena. Ponekad to i nije dobro, ali ne mogu si pomoći. Ja što mislim, to u tom trenutku i kažem. Pa makar i povrijedila tu osobu, ali bolje i tako, nego je to nešto ružno govoriti za leđa. Iskrena sam jako. Hvala puno na ovom razgovoru i svakako se vidimo uskoro. Hvala vama, pozdrav.